اما شبان این هجا ام مجاری بردوام دکن مجاراک آلوز کول گریدای نهی جوتمه رودایی اج دیاربکر نوستتی ماچین پارلمنتری HDP رهای میوانی منه سلاف بوته که نوستین کک نوستین اوالوزین گو رودان نظام تبخوجیل قادی بوی گواکو اوالوزی رودان اگر اوالوزیان چبوکو هزین اولکاری وسا بتندی برسوا خو پیشاندان آندان از جوشانا و خبرکاری ورا برزداری سلاو خودکم امزی ایرو لروحای بون وکی راگشتی کردان امبیجن راگشتی ترکیه زانکو وکی پارتیا دموکراتیک گلان ایرو ام دمشن جبو آزادی یعنی مشکی جبو آزادی پیکانی بازار کردستان باکور و روجاوای ترکیه ام بیجن پرکی بازاراندا مشکی ها پیکات او مش یک جبو ام بیجن 24 سال بره برز عبدالله اوجالان بکامپلکی وکی ناونتوی آنین ترکیه و وکی ام بیجن نزدیک 6-7 ساله وکی تجدیده کی لسر برز اوجالان ها جبوی پارتیا دموکراتیک گلان هم بر او کامپلیا نه جوتمه ها و هم دا اینو دماندازی جبو تجدیده مشکی آزادی پیکانین سریدا امکارم بجن آمد گوان بیازید گور رها مردین استانبول İzmir پرکی بازار وکی ام بجن ترکیه و ام بجن روجاوای کردستان زاک وکی کامیشلو اف مش پیکاتن سبب اف مش یک اف کمپلا ناونتوی جبو شرمزار کرن بو ادویمین زی 6-7 ساله به حقوقی به قانونی به پیوانی که ویتونه یعنی ام بیجن لسر حبسان وکی işkence هنن وکی ام بیجن دلگرتی كيك نصرتين من دخل سكنا هزين أولية تنديا هزين أولية الحنبري بقو هاتي كرم با ملي تنديا هزين أولية حنبري بقو هن بارلمنترين HDP جي برين دارن باوايكي كورتيجر تجمرن للسروي مجاري راوستي در حقي تنديا أولهي أمكارن بازار الروحي تشتكو أولهيا روحي جمرة غوتا تشتكو دست مدى هيا تنة جمرة نافندا تعليمات حتى داين كو تكس دبكو نمشى جوارا اوك ندن دستور ندن جبوی وکی بیریاره کی ما پارتیا دموکراتیک گلان اف مشهبو دماکو ما داقیانی دا امبیجن لروحای دا ما گو که ام به گرسایی به اندام پارتیو خو به ریببری پارتیو خورا دو خازم بمشن ریخستنا خو مقاره خو دخوازم بمشن اوارازی مساعده نکرن دما کو اوارازی مساعده نکرن وکی سه کس پنج کس اوا ناو گرسایی دا بردان اوزی پیش هاتن برهودو وکی چالکی خو پکانین
لی توندیا اولهی پر زده بو پر به پیوان بو روحی دا زوی آوا بو وکی آمد وان و گوری دا وکی را گشتی زانه چاپمنی زانه کو وکیل ما حبیب اکسی ام بجن hatta darp kirin, hatta işkence kirin, birasî zana ji pêya xwe nexweşxaneye. Yani îro eger wekî endamekî kanûn çêkirî, em bêjin endamê meclisê alî polîsekî evlehî da di nav kolanan da, ber şavê gel da işkence kirin, ava şerma rejim ya şerma desilatdariye le em wekî hêzên demokratîk em vada ısrar dikin ev meş û ji vir şûndazî ev gel heyanî dengê xwe bilindahî birêxistinî mafê xwe daxwazê xwe bi berxwedêra xwe dest neke ev rejim ev desilatdarî dixwaze dengê civakê qut bike, dengê civakê dernekeve. Ji bo wî em dibin ku her welatî kî pêwîstiya wî bi edalet heye, pêwîstiya wî bi azadî heye, pêwîstiya wî bi wekîlî heye. Ev desilatdarî û ev fêm û ev rejim û ev desilatdarî divê were guhartin. Îro spas keke Nusretîn. Gelan tekuşîna viya dide. Îro em bêjin neyê cotme hebû ev ewke lê em bêjin ez kêfxweş bûm spas dikim ji were. Belê gelek spas bi Nusretîn Maçîn parlamenterê HDP'yê Rahayê ji heval gelin. Dengê